King Micah Television yi ku tsundzuxa hi album ya gospel ya xiyimbeleri lexi Amos Makhubele. Lava nga humesa album hi ti 13 ta October lembe leri nga hundza ni vula 2020 leyi va nga nyika vito ra kahle Doki leyi nga fumbarhela tinsimu ta 10 kambe a hi album ya Doki ntsena museketeri ku na ti-album ta ntsevu endzhaka leyi twana. Ku na album yo sungula ku nga Rixile, ku landzela U nga ndzi hundzi, Ndzi rhume Yehova, Mbewu ya muhaxi, Ndzi dyondzise ku khongela na Mutsinyi. Tinsimu ta vona ta kumeka eka Mala FM 101 94.5 MHz kumbe eka vona n'winyi eka nomboro 073 123 1439 na yi engeta 073 123 1439. Loko u lava CD u nga yi kuma hi ntsengo wa 50 rand ntsena kasi u nga ha ti kuma na le ka channel ya Mugeu Diju.